Desh lanson marak aphan puthot ingdeng ke thom Indian Idol along ki dun longji aphan rada hirjume kachohang. West Karbi Anglong District Headquarter Hamren Rong Supia Longpen, Dilison Marak Pen, Lina Hanse Piasopo Inut, Lun Kilona Seki Jume Sena Bangpu, Desh lanson marak Indian Idol along ingdeng hini an cepa untanglo. Indian Idol second round on kapale dun lake Karbi Anglong nongnam ka chathanglong lun sepo bijoy lek thialunchir Karju Pen pusi chathan. Puthot Indian Idol third round ka chepate dun thualong hirjume nangke pidunji aphan Deshlanson marak pen radaphan chuningri. Asar bural pen Hamren Motor Sale and Service pen tame Deshlanson marak aphan garo agamusa karwak pen karchudunsi hirjume pajerdun. Tapen don kebang journey India Voice along chepate dunji along Karbi Anglong pen tame nang chirap chetu dun vek nangji puta Deshlanson marak chuningri pado. Kangsi nilimen cepat sini po, nilimen Deshlanson marak, pen nilipo men Dilison marak, pen nilipai men Lina Hansepi, pen dak motor vehicle Hamren motor vehicle along, saram manager ni panda nahang, alang li panda corokpar lo, pen hadak ni Udison naranong kidunahut, ni methang kasi bor ipen, first round second round sita ni PPR pen hadak. Lun penta undun lo sita me tibiran bang asap so confused do chat pot si undun do lo sita niphan nang pula niha ka karmem pen visal mem nang visal sa nang pula muning wang thunon pen sura bang sap so problem chat practice thunon unji pu si confident pidun lo pen hadak kicho kijun angton free of course ke bang abara antala tumsi tiket nang thanpi sita me dapen kida mahud bang mithang poket men sedam lo sita ada kidun respect ng pilatum pen ada contestant do ulang non asam pen ta inut select lo pen nigir potum sita me reject on lo sita non ako Voice of India ko do thulang hada long chipati dun thulang hada kasi public atum ni phanang support ji pansi chining lo Karbing long rat keduan atum Hamren pen Daniel Hi Karbi Anglong live.